Машалла, мына биздин Ош Баткен Жалал Абад жылкы сүйүүчүлөрүнүн кезектеги ынтымак улагы Ош областы Ош шаарындагы Фуркат ат майданында болуп атат. Машалла, мына аксакалдар, Жалал Абадтан келген коноктор. Куш келипсиздер. Айтабам, эң дадил айтабам болду чамда. Кылчабам. Машалла. İnşallah bugün жақсы улак болот. Көкбөрү сүйүүчүлөр, аламан улак сүйүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр, баарыңыздарды күтөбүз. Орозбек агам мына. Орозбек агам. Орозбек ага келиңиз, мuyакка келип отуруңуз эле. Орозбек агам. Орозбек агам. Bir дуа кылың эми мына жылкы сүйүүчүлөргө. Көпчүлүк чыгып кетиптир. Матоша жылкы сүйүүчүлөр группасы куш келипсиңер, рахмат баарыңарга, алыстан келиңер, жакындан келиңер. Ушу ынтымак улагыбыз боло берсин, ынтымакта болойлу. Жакшы, тынч болуп, аман болуп жүрөлү. Бүгүнкү улагыбызда жакшы өтүп кетсин, тынч болуп. Амин. Машалла. Sürücülerin ıntımağı üzülmesine. Buradan daha attı var, ıntımakta sürüyorlar. Hiç olalım. Maşallah. Cemaatler. Жылкы сүйүүчүлөр жамааты чайдан чыкты иншалла. Улакты көздөй жөнөп атышат Койладан. Жалал Абадтан келген жамаат, Баткенден келген жамаат. Улагыбыз көптөн күткөн жылкы сүйүүчүлөр Ош Баткен Жалал Абад түштүк жергесиндеги уюштурулган келе жаткан биздин кезектеги ынтымак улагыбызды бүгүн 2026 жылдын 4-январь күнү ушул Ош областы Кара Суу району Фуркат айылында Бегата ат майданда уюштурганбыз. Сорундар көп, балмандар. Мына жерде ат жабдыктар бар, акчалай сорундарыбыз бар. Анан алыстан келген конокторубуз бар. Ошолорду да кичине сыйлап, улак ашырганда кичине тийбей турсаңыздар, сорундардын баардыгы сиздерге жетет иншалла. Калыстар федерациянын судьяларынын көзөмөлүндө өтөт. Бири-бириңиздерди көңүлүңүздөрдү оорутпай, сөкпөй, камчылашпай, жакшы жыйын өткөрүңүздөр. Азыр мына жерде алыстан келген конокторго кичине сөз берейли. Коноктор да кичине сүйлөп, дуа кылып койсун, анан оюнду баштайлы. Umarım жылкы сүйүүчү балдар 3 областын балдары бар. Баарыңарга өмүр, ден соолук тилейм. Ушул улагыбыз тынч өссүн. Ар дайым ушу ынтымакта ойноп күлүп жүрө берели. Тынч бололу. Мына Орозбек ака берели. Assalamu alaikum, жылкы сүйүүчүлөр, жандашlar, жакшы куш келипсиңер. Жана Бесли Туғандар, беймандар, куш келипсиңер. Бүгүнкү улакты жакшы чагап берип кеттилер. Ынтымакта жакшы колдосун, жакшы улактардан болсун, тынч болгон улактардан болсун, жакшы өткөрүп алалы. Куш келипсиңер. Ramşanlar. Assalamu alaikum, жылкы сүйүүчүлөр. Бүгүнкү ынтымак улагыңар жакшы өтсүн, атыңарда жүрбөзүн, билегиңер калбасын. Сенинге өткүзө бергиле. Амин. Assalamu alaikum. Урматтуу жылкы сүйүүчүлөр, ынтымак улагына келген, алыс жакындан келген туугандар. Баарыңыздарды бүгүнкү өй менен ачылыш менен куттуктайбыз. Туугандар атыңар бугул болсун. Ушул убакта бүгүн ынтымакта баарыңар жакшы чаап ойноп кеткиле. Баарыңарга ден соолук. Ийгилик. Айтака, кана айтака. Урматтуу ошолордун тургундары, ушул биздин жылкы сүйүүчүлөр группасынын түптөлгөндө быйыл 6 жыл болуп атат.
Ошол урматына бул ушул Ултубак булагы сиздердин жериңиздерде ош өткөрүүнү чечтик. Урматтуу жерден келген палвандар, алыстан келген биздин Жалал-Абадтан, Ташкөмүрдөн, Алабыкадан келген меймандарыбыз бар. Бири-бириңиздерди сыйлап, ушул меймандарды сыйлап, ош эл өзүбүздүн кеңпейилдигибизди көбөзүп, ушул булагы ынтымак өткөрүүгө андай бизге жардам берип, жакшы ынтымакты жакшы өткөрөлү. Рахмат жигиттер, дальше барлыгына ийгилик. Мына балдар атайын ушундактан булак аскери сизге оюн берейин. Меймандар сыйлайлы. Алда. Siz telgaçken ulak yüzleri kadar git, bir de vurmaz şeyin oruna koyuyor. Anam bayakında bütün vurdurup birini terelekip, onda bir iş yok. Bütün var mı, farkı çıkarmıyor. Anam birini vurdurup birini sıyırıp, onda bir iş yok. Apolan sıra yapar, kamayım. Kopulan nurgan bol verdi. Oğlum hayır varlı, kamayım. Buna havama verin havama. Buna havama. Sizden hava. Kamayım. Bilge tanışalım televizyonlar. Kemal Ötün, yine Çalanbekler, Almanlar var bunlarına adı kabul aytkanday. Ulardan da gelgen meymanları var. Oşalar başkanda bir hali meyman geçtiğimizi görtürdük. Günün kayak koyuldu, hareketlaydı. Sizlerge rahmat çoğun. Şunday kollektivler koyu versin, azayı bağlaylanayında. Amin. Kançalı gelgenden de oyun sizlerde şurada oyun tamaşada oynayıp görüntüsüler. Amin. Oyun ulanlar tüm zamanı. Amin Allahu Ekber. Çok uzaklaşmıyor baksak. Sonra bir sonrak geçsin. Hayır, çıkarsın kasa. Sınırlastan geçiyoruz ya. Oradan ımpak olup, ümsüzlüğünüzü çaklayamıyor. Mühemmenden ısırlar. Amin. Darız var içine. Kalmanlar yeter teodatta başın bölgende taşlatayım gelmiyor. İçine. Yol öter koy zaman hemen gelin. Galadagine alıp çıkmanın sorunun. Allah razı olsun bana da rahmat. Savrova birinci sorumda alıp gitti. Barakallah. Aksakallar gana var. Ay barakallah. Hareketini görgülü palvanlar. Alıp gelip maşinaga çıkarıp sorun alınızlar palvanlar. Kapatcan götür orada. Hay barakallah. Jardam berip koyuңlar, palvanlar jardam berip koyuңlar. Көтөрүлүп атат. Jardam berip koyuңlar. Palvanlar maşinaga alıp kelingizler. Jugön sorunu koyuldu. Jugön alasızlar. Satıla turgan atlar bolsa alıp kelingizler. Şaaf görüp bu yerde pul sınavına turganlar geldi. Satıla turgan atlar bolsa alıp kelingizler. Ulak yerde palvanlar hareketinizi görgülü. Jardam berip yürüyünlerge. Sorunlar alıp ketmesin. Ay barakallah. Ayda palvan maşinaga aydap sorun algıla palvanlar. Ayda palvan. Jadırap жалгыз келе жатат palvan. Ay barakallah. Sorun alıyor tam. Yaş palvan için. Atın gene veriyor tam. Sırazım palvan. Min gel. Sıraz min. Ay barakallah. Bugün Cumarike'nin ikinci sorunun alıp gelgen yaş palvan. Atın kiminim? Nurislam palvan. Bir cügön üstüne 500 ton sorunla taşladı. At kiminkin Nurislam? Özünün. Atım ne atının? Şıram degen atımının bir cügön 500 tonga sorun alıp geldi. Şöyle koyayım. Malades. Barakallah. Ne tilek basalımızdan tileğinizi ve cetinizden. Düğünümüzde de daima tınçılıklar. Ay barakallah.
Barakelli, barakelli. Başla koy, başla. Bugünkü hareketin 3. sorunu koyulup yatat. Bir jügön üstüne bir tokum. Kaysı palvanın tokumu eskirip, jügön eskirip kalgan. Maşinaga alıp gelip sorun alыңыздар palvanдар. Barakelli, barakelli palvanдар улак жерден көтөрүлдү. Maşinaga alıp gelip bir jügön, bir tokum sorun alыңыздар. Barakelli. Kim minet? Mingizingizler. Gelin al gelin. Бул дагы ушул жердин. Ay barakelli. Ver yukam atın bilen. Mingiz. Boldu. Aytып атабыз ака. Бери ка чык укам. Hadi çık укам beri. Жерге таштап бериңиз. Мына тушка. Алтынга мына тушка. Bir aylanıp gel. Gel palvan. Сүйлөп кой укам. Atın kim? Ay barakelli. Furkattan Süyünbek palvan. 3. sorunu alıp geldi. Bir jügön, bir tokum sorununa taşladı. Kim balasın укам? Abdüvayt degen avazın balasın. Süylöp koy укам. Oğlum aka, kulak burası bu sana tövbe saka. Bunlar erge Out palvan. Ay barakelli palvanlar hareketiңерди көрүp 4. sorun koyulup atat. Бутуңардын коопсуздугун ойлоп, жылкы сүзүкчүлөрдүн атынан бутуңарга защитник, жакшы защитник алып, бутуңарга тагы улак чапкыла palvanдар. Алып келгиле. Muzkanı video tartып атканда өчүрүлөп турсунчу. Pasaytып. Мына YouTube'га неме болуп калат, авторский болуп калат. Ай баракелде palvan аракетиңи көр. Кайсы palvandын жанына чыгып атат? Баракелде, баракелде. Ай жерде улап, таталакай болуп кетти. Сауыр абага койгула palvan, сауыр абам кармап калыптыр, сауыр абама коюп бергиле. Сауыр абама авайлагыла palvanдар, авайлагыла. Сауыр абама койгула, сауыр абама. Аксакал болуп чабыш кыйын, ушул жашта койгула, чыгарып койгула сауыр абага. Болду. Чаба бергиле palvanдар, чаба бергиле. Турду. Nadir Sayapker. Mokenden bile Nadir. Pazar korgon. Pazar korgondan. Kaba degen ayıldan Nadir Sayapker uşu olup ay barakelde. Palvandar, aksakaldar dagы aralashıp çabıp atat. Arаңарда Насырова турат. Насыровага коюп берип. Насыровага коюп бергиле palvanдар, Насыровага. Сауровага дагы бир коюп бергиле. Манас акал жүрөт. Аксакалдардан коюп бергиле palvanдар. Palvanlar birbirine jardam berip, ko'tarilgan ulaka jardam berip qo'ygila palvanlar. Satıla turgan atlar olsa alıp gelingizler, çağap görüp pulun beline tüyüp gelgen sayaskerler var.
аттар болса алып келиңиздер, сатыла турган аттар болса. Атыла тургандар баасы канчага чейин аласыңар? Айтып койгула, мындай кымбат аттар да бар сатыла турган, мен билген. Асан ата аласың ба? Palvanlar hareketlerini görgülü palvanlar. Alıp gelip 4. sorumda aldılar. Zaşitlik koyuldu. Qanday kesdi? Yaxshimi? Yaxshi, qiyinroq. Tinchlikmi? Qani turibdi o'zim? Yetar qilaycha. Qaysi satsa? Alt köpek. Alып келсең, нерге атасың, салып көр. Nerede тұрасың? Sadan. Hasan. Hasan Ava gel at geldi at. Hasan Ava. Barakelle palvanlar. Hareketi geldi görgülü. 4. sorun. Özüngördün butunardı. Koğumsuzluk için. Zaşitlik sorun koyuldu. Hareketin geldi görgülü. Nasır Avaga boyu verip Nasır Avaga jardamlaştılar. Nasır Ava yürüt ortada. Komandar maçına kalıp gelip sorunlarını algan Manasaka. Barakelle ulak yerden aldı. Komandar hareketin erdi görgülü. Dün geçti Paratat. Bir kanar sorunumuz var. Su gönelek. Kalıp gitmesin. Yalanabad'dan gelgen Tolkun Palvan hareketini gör. Ramazan kaçtı mı? Kaçtır bu? Barakelde. Hareketin erdi gör bile palvanlar. Nasırova'ga koyup verin bile palvanlar. Aksakal palvan Nasırova yürüyor. Gel Nadir. Bugünkü Marike'nin baş baygesin koyup bergen. Күчлүү саяпкер Nadir Palvan. Nadirova бүгүнкү Марекеге бир чоң алтын кур өзүмдүн салымын кошкон. Кичине сүйлөп коем, сен жок. Оюнду баштадык. Негизи сен келишиң керек эле. Кичине сүйлөп кой. Bizi qarab söyle. Suyucular grupası. Maksat ne? Çoğunluk maksatsız çoğunluğundan Kuday özü saklasın. Palvanlar böyle basitsiniz. Жақсы oyun geçişine bekleşmiş. Palvanlar bilekine küçük etmesin. Atların salımlı olsun. Kendine de çoğun atlar. Ay Marikelde. Nadir саяпкер bu kaçtar tulpar. Yok bu birovniki de tamaşa kadar. Ne oldu paypaktарды koluna karmap? Eğarı jut. Mına eğardan bir berip berip. Kogat var. Kogat da şoğun Kimde Kogat? Kogat kimde? Tolkunlar Kogat benimki. Tolkun Palvan'da Kogat var eken. Ay Marikelde. Barakelle hareketlerdi gördüler palvanlar ulak yerde. Bugünkü Marike'nin 4. sorunu koyuldu. Zaşitlik sorun koyuldu. Gelip alıp geçsenizer olur. Zaşitlik üstüne bir cügen de paşa oldu. Çok oldu. Qancha jugon bor o'zi? Ag'ay. Cho'ntirmasan cho'ntir bo'ladi. Nazaydi? Ikki olamiz apar. Barakelle sorunlar koştup sayla başladı. Bir cügen. Zaşitlik koşuldu. Hareketlerdi görgüle palvanlar bir cügen koşuldu. Koştup sorun sayla başladı. Alıp gelip sorun alınızlar palvanlar. Kimga mingiz ag'ay? Orozovaga mingiz dedik-a? Onun gibi abi. Motor 83. Kafamı da. Can balam hazır. Sen
балам ушул көрсем экөөбүз больше еш жакка барбайбыз. Сага бир улак ачтайм, улак чабасың. Bir jig'in защитник sorun bo'ldi, polvonlar. Bir-biringizga yordam berib, sorunlar qolib ketmasdi. At yig'ildi, stop. Stop, at yig'ildi, at salmay turinglar. At tursin. At turdi, salaverdi. Hay barakalla, qaysi polvonga to'p keldi, to'g'rildiroq. Katı salak öyle yerde. Niyete katı salak. Sanatlar ötürü var. Sen uğra kullan. Hazır köz uçtu teyze. Hazır sırası taç çaklarında salıyorum şimdi. Gideriz mi? Polvonlar hareketingizde görüngüzler. Bir jig'in, bir защитник koyuldu. Qaysi polvon hareketini görüp atat? Tulqun polvon aldırıp atat. Kalembay'ın zirek degen atından. Tulqun polvon hareketini görüp atat. Çok nerede topun degende aldırıp alalar. Jalalabad'dan gelgen Tulqun polvon Surgoyon menen Nadir Sayapkevdin Surgoyonunda Jalalabad'dan gelgen Tulqun polvon Öçtön Tulqun polvon Jalalabad'dan gelen Kalembay'ın zirek degen argımağında. Topun kaldırıp atat. Kanı yok falan ortada duruyor. Böyle alayım dedim. Polvonlar bir-biringizlarga yordam berip sorunlarni alыңыздар. Sorunlar sizlarga kelgen atayın. Kalıp ketmesin, koştop sayıla başladı sorunlar. Bir jig'in, bir защитник koyuldu. Hareketingizdi görgülü polvonlar. Şunun boyumuz kaltır da. Polvonlar bir-biringizlarga yordam beringizlar. Jig'in защитник sorunu koyuldu. Bugünkü marekenin 4. sorunu koyuldu. Ortada жүрген Толкун polvon hareketini gör. Jalalabad'dan gelgen Толкун polvon hareketini gör. Surgoyon menen Jalalabad'dan gelgen Толкун polvon Altınbek polvon hareketini gör. Mukaşova'nın oğlu Seymik polvon hareketini gör. Bişkekten gelgen Seymik polvon hareketini gör. Mukaşova'nın balası. Hareketingizlerdi görüngüzler polvonlar. Толкун hareketini gör. Толкун. Koy belgile polvonlar. Polvonlar. Polvonlar ko'tarilib atat. Yordamdashib ko'targan polvonga yordamdashib qo'yg'ila. Jig'in защитник sorun 4-chi soruni qo'yildi. Yordamdashib qo'yg'ila. Algan polvonga yordamdashib qo'yg'ila polvonlar. Hay barakalla, qaysi polvondan janına buyurdikken abdan yaxshi ko'tarib chiqdi. Mashinaga haydayver polvon, mashinaga haydayver.
Машина кайда палван? Ай, баракелде. Толкун палвандын жалында экен. Надырдын аргымагында бандит Толкун палван, Жалалабадтан келген Толкун палван. Орозбек абабызга аты менен минди Толкун палван аты менен. Биздин жылкы сүйүүчүлөр группасынын мүчөсү Жалалабадтан келген айтылуу быйты палвандын уулу Толкун палван. Ай баракелде. Надыр саяпкердин аргамагында. Амансың кем? Сүйлөп кайтат. Палвандар, мына аксакалды талабай коё турула, аксакалды ортого элге таштап берсин. Орозбек аба, айда. Аксакалга тийбегиле. Толкун сүйлөп кой. Assalamu alaikum. Bugün seyircilerimiz bugün gözünde belirli tanıyan kulağı yaptı zaman yoksa. Ağaların sözleri netliğe nasıl? Nereye maksatına veriyorsun? O minut. Büyük insanlarda Allah kavursun. O minut. Amin. Rahmat verin. Ay barakeldi. Толкун палван. 5-ci soru. Ay barakeldi. Mına Толкун палвандын sorunu. Bir cügön, bir zaşitnik, bir atta kalagan nabor. Ya ana ne buna bizde mimandar var şurada yetyat kıllar. Otları var derdiliğe kıynak var. Gele kimde he? Ya gele. Sonra gel sonra. O anak he bırak he. Hayda. Edil bırak. Barakeldi. Ay barakeldi. Mına Mukaşovan balası Sıymık palvan Bişkek'ten gelip dosunun altında ökül atasının altında bir zaşitlik atlara aypak kıskası komplek 6. sorunda aldı barakeldi. Sülopay. Kılgı suyucular da bekle. Atı kimler nasıl hava? Miki palvan. Barakeldi bular bugünkü bizim marikeni başkarıp federasyondan çeçilip gelgen Miki palvan akabız geldi. Palvanlar Miki akabızın çeçimine başlayıp jakşı çağap veringizler, zaga çıkpay, jakşı oyun görgöz veringizler. Ay barakeldi. Orozovamda mına Paygambar yaşına çıkıp kalsa dağı teveteydi çeçin desem bolbay tevetey menen kepti barakeldi. Zor. Orozova. Köp yaşanız. Hazır bayağı yemeden geldim dedi hayırlı. Maşına kaydagıla palvanlar sorun algıla maşına kaydak. Maşinaga sorunum var maşinaga gel. Maşına kaydak sorun algıla palvanlar. O zaman değer olup dur çeç. Maşına kaydak sorun algıla. Sorunum var apka kampilekte. Basmayıl kamçı 7. sorun koyulgan. Gelip sorun algıla. Sıra kanday jakşı ukan. Sorunun hala Sorun algıla palvanlar. Sorun. Bunu mine azamat min. Ya mınerge va bastır bar taştasa dileyse ve. Çappayt dele bastır bastır bar taştasa dileyse palvan. Balkonçuklara Oo. Min azamat. Ay barakeldi. Tişbekle cetile öyle koy ver. Aydan taksırım ıldıra kalp parle taştapay. Kara ya. Taşta ıldıra kalp parle taşta. Da eldin tuşuna taştayıver. Ay barakeldi bugünkü marikenin 7. sorunu taştagan Jaş palvan atın kim kam? Nurbolsun palvan özünün atın menen kompleks sorunga taştadı. Silop koyakam. Ay malades geldi. Dağı bir basmayıl kamçı sorunu koyuldu. Alıp gelip dağı bir basmayıl kamçı Allah palvanlar. Ay barakeldi ulak kötörüdөн turat ulak. Palvanlar jardan berip koygula bir-biringizlerge. Kötörülgөн ulaka jardan beringizler. Gezektegi sorun kamçı basmayıl sorunu koyuldu. Jalalabadtan gelgen Ayti ağabeyga aşırıp
Sorun alыңızдар palvanдар. Palvanдар машинаға алып келіп сорунуңуздарды алыңыздар. Мен кештеп баратат. Sorun alыңыздар palvanдар. Асқат palvanның жанындағы Асқат palvanda келді. Баракелде. Айда palvan. Ay barakelde. Atın belli mingize ver. Min. Kan bu çoğalmaydılar bu neredenler düşürüyor. Taşta öyle evet. Mingiz koyar. Taşta berip koyat bu. Çoğalmaydı deyim çoğalmaydı. Aynen palvanım ne. Mingiz koyar bu çoğalmaydı. Ay barakelde. Bu kim bu le? Jalalabad Kuşlar palvanga aşırdı. Palvan atın kim kam? Atın kim? Bayış palvan teykeden at kim kam? Çıngız degen akasının atı bilen bir basmayı bir kamçıga sorunga jetkizdi. Sülep koyun kam. Jön ıntıma kulak. Igar sorun alasızlar, şamdаңыздар palvanдар, barakelde. Gaysi palvanga hareket nasip kıldı eken. Muhammed palvan çapaysın ga? Çapaysın palvan. Nadir palvan surgoyan menen girip ketip toptun içinden bir jaydak tel toruga taştap çıkıp eleydi at. Nadir palvan surgoyan menen topka girip kettiler. Atın demaltırıp dur sadan azı sağa aşırtaylı. Atık, bunun atık kam değilsin. Bu geçe gel öyle. Bugün minip çıksa atın. Ben de ne o? Kafede işletasın? Yok. Yer var, boyka yer. Jardan berip koyumuzlar. Götörülüp jatat, ulak götörülüp jatat. Ay barakelde. Nasırava'ga jardan berip koygula, Nasırava görünüp turabı. Kaysı palvanın jalında ketip bara jatat. Avaylаңыздар. Polyadan çıkmаңыздар. Esep emes. Tüşküle, balдар var, yaş balдар var, Boldu, Boldu. Ay barakelle balvanlar hareketinizlerdi görüңүздөр. Igar sorunu koyuldu, Nadir Sayapkerge aşırıp Igar sorununu alasızlar. Nadir Sayapker ketpey turuңуз. Biz tak kalmayız da bir yerde. Buradan gelse, Bişkek'ten de sal beri Arak'tan gelgende. Ay barakelde götörüldü. Jardamdaşkıla palvanlar. Tolkun palvan. Jalalabad'dan gelgen Tolkun palvan Nadir Sayapkerdin bandit atında hareketin görüp жерden bir kötürdü. Tilek'e karşı düşürüp aldı. Ortada Manas aka, Orunbek aka, Bekbolsun, Talay, Askat palvanlar hareketlerin görüp jatat. Janış, Bayaman palvanlar hareketlerin görüp jatat. Sağdan palvan atını çöde. Hareketiңерди көргүлө. Nadir Sayapkerge aşırıp Nadir palvan. Igar sorunun alasızlar. Oy. Palvanlar jardamdaşkıla birbiriңерге jardamdaşkıla. Kurmanbek palvandагы hareketin görüldü. Nadir ekey. Pança deyip bunu Ay götörüldü. Hareketiңерди көргүлө palvanlar. Manas aka girip bara jatat. Orunbek aka, Tolkun palvan,
Талай палван, Бекболсун палвандар аракеттерин көрүүдө, улак көтөрүлдү. Аракетиңиздерди көрүңүздөр палвандар. Бойка ер сорунун аласыздар. Ayttık açtı be. Айтакам айдап келди го азыр. Палвандар, аракетиңерди көргүлө чамдагыла. Сорундар чоңоюп бара жатат, коштоп сайылып жатат. Бойка ер сорунун аласыздар. Надыр Саяпкерге ашырып Жалалабадтан келген. Ай баракелди, аракетиңерди көргүлө палвандар. Саяпкерлер балвандар, атты таптап чапкандар, аракетиңиздерди көрүңүздөр. Бири-бириңиздерге сый урмат көргөзүп, көтөргөн балванга жардам берип, жардамдашып коюңуздар. Бойка эр сорунун аласыздар. Көтөрүлдү, ой. Манасаканын аракети болуп жатат. Манасаканын кайсы палвандын жалына чыкты тилекке каршы улактагы жерде. Палвандар атты башка чаппаңыздар. Атты башка чапканың, рызкыңы чапканың. Аттын пешенесине рызк жазылган палвандар. Судьялар жогу жаңы эреже кошулган, чапчыган, тиштеген аттарга красный карточка берилет. Абайлап салыңыздар палвандарды. Секирген аттарды абайлаңыздар, палвандар. Бири-бириңиздерди абайлаңыздар. Талай палван, толкун палван, саадан палван, аракетиңерди көргүлө. Жалалабадтан келген толкун палван. Надыр Саяпкердин бандит деген атында аракетин көрүп жатат. Ой, Аскат палван, абайла, алла. Аракетиңерди көргүлө палвандар, күн кечте бара жатат. Чоң сорундар коюлуп баштады. Фирменный комплект ат жабуулар коюлат. Бүгүнкү аламан улактын баш байгеси Алтын Кор. Жакшы ат жабуулар бар, эр токумдар бар. Аракетиңиздерди көрүңүздөр. Көтөрүлүп жатат улак. Бири-бириңиздерге жардам бериңиздер. Ой. Манасака аракетин көрүүдө. Kaldı. Ulak kaldı. Ulak. Talay palvan hareketin görüp jatat. Talay palvan Karaçayan degen argımak menen Talay palvan hareketin görүүдө. Karaçayan belgilүү argımak. Алдына ат салдырбаган Карачаян менен Жаш палван, Талай палван аракетин көрүүдө. Орунбек акабыз алдырган аракетин көрүп жатат. Ар бир кыргыздын үйүндө, ар бир эр жигиттин коросунда ушундай аргымактар болсун. Аракетиңиздерди көрүңүздөр. Ай, баракелде. Талай палван минген Карачаян аргымак Сапарбай Аксакал. Агабыздын 5 мойнок айылынан Сапарбай Аксакалдын аты. Негизи ушундай кыргыз жылкылардын жакшылары көп болсун.
Barыңızдар аракетиңиздерди көрүңүздөр. Таза бойка ер коюлган. Сиздер кечендетсеңиздер үстүнө дагы кошумча коштоп соорундар сайылганы турат. Палвандар аракетиңиздерди көрүңүздөр. Ай баракелди. Күтүп туруп жылкы сүйүүчүлөрдүн уюштуруучусу аксакалдарыбыздын кеңеши менен бойка эрдин үстүнө бир өрмө жүгөн кошулду. Палвандар аракетиңерди көргүлө эми. Кайсы палвандын жалына буйрду экен? Алыңыздар. Жиптел өрмө да бар. Кандай өрмөнүн ар түрлү бар да. Кайсы бар, жыйы бар, бактасы бар. Аракетиңерди көргүлө палвандар. Жерлерден келген палвандарга коюп берип жардамдашыңыздар. Бардыгыңыздарга сорун жетет. Орунбек ака ортодо. Аракетиңиздерди көрүңүздөр палвандар. Ай баракелди, талай палвандын мээнети жокко чыкты. Ошентип Карачаян менен аракети жокко чыкты. Абдан жакшы көтөрдү эле жерден талай палван. Ай баракелди, Сапарбай агабыздын Карачаян аргымагында талай палвандын мээнети жокко чыкты. Палвандар аракетиңиздерди көрүңүздөр. Бир бойка эр үстүнө бир жүгөн коюлду. Аракетиңиздерди көрүңүздөр, палвандар күн кечтеп баратат. Баракелди палвандар аракетиңиздерди көрүңүздөр, ортодо аракеттерин көргөн Санжар палван, Каракулжа району Чалма айылы Санжар палван өзүнүн тел тоорусунда аракетин көрүүдө. Орунбек агабыз коросунан жакшы аргымактар чыккан, Манас агабыз коросунан жакшы аргымактар чыккан. Талай палван Сапарбай агабыздын Карачаян аргымагында аракетинде Аскат палван деле белгилүү таанымал палвандардын бардыгы. Жалалабаддан келген Толкун палван аракетин көрүүдө. Сурхаттан Алтынбек палван аракетин көрүүдө. Талай палвандын атын кармап коюңуздар. Алдырыңыздар талай палванга. Барыңыздарга соорундар жетет. Соорундар көп, акчалай соорундарыбыз эми башталат. Алгыла палвандар, алгыла. Алгыла палвандар, алгыла. Талай палвандын дагы бир мээнети текке кетти. Карачаян менен талай палван, Курманбек палван, Санжар палвандар аракетиңерди көргүлө. Негизи палвандар мындай ат салбай сорунду өчүктөшүп бөлүп алсаңар, барыңар да бирден сорун тиймек да. Аябай катуу ат салып атасыңар. Толкун палван Салембайдын Жүрек деген аргымагында палвандар бир эгар үстүнө жүгөн сооруну коюлду. Аракетиңерди көргүлө. Толкун палван эңкейип атат. Талай палван эңкейип атат Карачаянда. Талай палванды кичине сүрөп койгула палвандар, мээнетин текке кетирбей. Талай палвандан башка эч ким эңкейбей атат бул жерде. Талай палванды кичине сүрөп колдоп койгула палвандар, талай палванга жардамдашып. Толкун палван, Жалалабадтан келген Толкун палванды кармап койгула. Ай баракелди, баракелди. Талай палван. Палвандар, талай палвандын мээнетин кетирбеңиздер. Жардамдашып коюңуздар. Насырова, талай палвандын атын жакшыраак кармап бериңиз. Насырова, Айтулуу Насырова. Белгилүү Насырова. Дегичеңди болбой. Талай палвандын мээнети ушуну менен 5-чи жолу жокко чыгардыңыздар палвандар. Палвандар, жардамдашыңыздар. Ортодо Толкун палван аракетин көрүүдө.
Bayış palvan. Teyke ayılınan bayış palvanlık hareketini görüldü. Palvanlar attan attı almaştırıp abdan жақсы hareketlerini görüldü. Ağzını aytıp hazır maktasam bayış palvanım. Sal uyat kıldım şu yerden bayış palvanım. Oy oy oy. Çıkargıla, çapçıgan atlardı çıkargıla. İştegen atlardı çıkargıla. Karmanızlar hareketinizlerdi görünüzdür. Kara palvan, Karaçayan degen at menen hareketin görüldü. Palvanın atın karmak koyumuzlar, mehnetin tekke getirmey. Жақсы көтөрдү palvan. Qaysı palvan bolsa dagı abdan жақсы көтөрдү. Mehnetin tekke getirdinizler. Satıla turgan atlar bolsa alıp gelingizler. Talay palvan. Talay palvan. Karaçayan menen Saparbek ağabızdır. Saparbek ağabızdır Karaçayanında bir yer, bir jügöngö alıp geldi Karaçayan'da. Saparbek ağabızdır Karaçayan'ında. Bunlar turtur basın, bunlar turtur. Bunlar turtur. Bunlar hazır sağ alıp gelir, turtur. Nadir ayda. Nadir aylandır bile apke. Salmaytır. 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 Kötörüle verken. Salmaytır. Salmaytır askat. Koya tursan arayam be. Boldu. Talay palvandım. Karaçayan dedi. Saparbek ağabızdım. Karaçayan'ında bir yer, bir jügöngö salınsaldı barakelde. Nadir gel. Yurti akağız Suudiya özü alıp gelip Nadir kaçırdı barakelde. Ortağa yapıcının vaktiyle aslan basın. Tuttuğuna uçtuğuna rezasyona rekam doğru olsun. Daim olsun. Koyladığını yürüme daim daşıklar olsun. Doğru olsun. Nimeler, suyucular, tamaşalar tüm çözsün. Böyle kısakların evler жақсы tırlamakla yapmaz. Ya bu yerde topçu palvan var lan. Buyurmat, Allah razı olsun. Savrava sorun var. Alıp geliniz. Bir yegar sorun var. Savrava haydanız maşnağa. Siz baya жақсы patçını açkansız. Sizge bir yegar sorun var. Savrava. Savrava yegar sorun var haydanız. Yegar vereyil desek daha bolgodunuz. Savrava. Yegar sorun alыңızдар, palvanдар, aydaңыздар. Şu biresini aşırttılar. Kim kaçtırdı Zapken? Manasaka özünün argımağına bir yegar. Bunu Eliveske veriyor, Manasaka canı yukarı. Eliveske veriyor. Elives al geldi lan. Ya kaptı canına. Esef. Aytumu Manas palvan sayap ger. Özünün argımağında bir yegarga sorunga alıp geldi. Boyka yegarga. Hurmat sıyın koyup ağası Savır ağızga verdi yegardı. Barakeldi. Manasaka şile koymuş. Savran baya söylediler. Allah'lar 79'lar sizlerge Allah razı olsunlar. İltimağlar daim uşunday. İltimağ kulak verip elini kutasına. İltimağ kulak manası o. Çılkı suyucular da 79'lar. Yılkı suyuculardı bu bağı. Valla öyle. Elives bir alıp gel, Elives başta kalıp gel. Elives olma başta kalıp gel. Bana kadar aşırtı öyle. Kim ya? Bunu naşallikle bile aşırtı vergiler. Bunu arkamdan bile aşırtı vergiler. Elives narka, başla naşallik aşırı ver. Bana kadar aşırı. Vermeden. Dedim bana kadar aşırı vermez mi? Aksal gelmekle. Nartırgı. Aksal gelmekle nartırgı.
Yok bu mürüvvet Aral online yanında uла Nadir Sayapberdин бандитинде окшойт. Башкабы? Башка эле бир кылгатта экен. Арал онлайндын жалында. Арал сорунга алып келген. Арал сорунга алып келген. Sen kaynap gel lan Mürüvvet. Мурбека, кайтарып келген го начальник асырайлы. Мурбека, кайтарып келген. Арал сүйлөп кой келиним. Арал, атчан туруп сүйлөп койчу. Арал, жылкы сүйүүчүлөргө сүйлөп кой. Бизди карап бизге. Каяр турасыз келет? Даниярдын көк сулусу. Данияр Саяпбердин көк суу аргымагында Арал онлайн бир сорунга алып келди. Баракелде. Beri gel kim buna? Bırak aşağı bırak. Sorun aldı. Машинага алып келди. Молодец sen. Ha bak. Ay barakelde. Ne veriyorsun ha? Buna ne veriyorsun sen? Barakelde. Начальник жерге таштап бериңиз, эми начальник сиз бир жерге таштап бериңиз. Начальниктин койкам. Gel söyle koy. Ay barakelde. Assalamualaikum. Sen Allah doktorlar olsun. Suyucularına kapat. Kulak tutan ödedi. Onu Allah para. Бая машинага алып келип бир эгар сорун алыңыздар. Камчы таап алгандар камчыны алып келип бергиле. Машинага алып келип бир эгар сорун алгыла палвандар. Ay barakelde. Эгар сорун бар. Эгар сорун алгыла палвандар. Dimlaşınız gerek. Kamçı var mı? Hasan var mı? Cerge taşadım. Камчы. Çok oldu ya. Ya bir basmayı mı жүрбеле жоктоп койгон начальник. Çok bir. Emi aşır vermedi bu. Cavu benim benim. Ay barakelde. Kamçı. Палвандар, машинага алып келип эгар сорун алыңыздар. Камчы таап алгандар алып келип бериңиздер, камчы таап алгандар. Локенде не Арал? Базар коргондор. Арал онлайн бир алтын үзөңгүгө сорунга таштады. Ay barakelde. Sen kimden gelsin? Машинага чыгаргыла убакты. Мунар, Жеңиш аканын нукасы Мунар. Мунар кел. Мына Мунарга бергиле, айда Мунар, Жеңиш аканын нукасы. Агай, чыгаргыла. Мунар, Гореш Жеңиш аканын нукасына. Evet. Тартпагыла. Пешенесине. O yegara mı oldu? Егарга сорунга таштаган полван кел укам. Егар сорунга таштаган жаш полван экен. Сүйлөп кой укам. Машалла. 2010-жылкы жаш өсүп келеаткан полвандар экен. Жылкы сүйүүчүлөр агаларыңа сүйлөп кой укам. Welcome. Молодец. Кимге ашыртабыз, Келешка чыгаргыла убакты. Ким калды? Алыстан келген. Асанова. Асанова кара. Hasan'a verdi Hasan. Асанова. Мин атмынчы. Кана атын. Böyle gel atmıyor coşuna. Atmınçı. Асанова. Hadi öyle. Öyle söyle bu konu. Ne Cengiz. Жеңиш ага өлкөн. Daha kaldı atar. 8 var. Ак караганда сүйлөп кой. Жылкы сүйүүчүлөр группасына сүйлөп Ulaka кой. mitiyi parası. Жылкы сүйүүчүлөр Осуп аткен Жалал Абад юк. Kulak verirgile. Eldim patasını alıp жүрөбүз. Palvanların patasını Ay barakelde. Hareketiңерди көргүлө палвандар. Айда толкун палван өтүк. Hasan Ay barakelde. Толкун палван экинчи салымы. Толкун палвандын экинчи салымы өтүк сорунга таштады. Кел толкун палван. Надыр палвандын Sayapberdin бандит деген аргымагында
Nadir Sayapker. Mına Sayapker'in Nadir Sayapker. Ötükö komplekt oldu buna. Silop kayt oldu. Gankon var zaman böyle öğretmen. Silop kayt oldu. Tamam. Ofans veriyorum. Şöyle seviyordunuz burası. Arda'ya uçundan unutmakta duruyorum. Amin. Ay barakelde. Muralim bizden жылкы сүйүүчүлөрдүн главный бухгалтеры Кассер молодец там бүгүнкү улакта экинчи орунга Манасаканын улусуна ай молодец Айтулуу Манасака Саяпкер жакшаттарды чыгарган уулудагы улакка жарап мына антип атасын сүйүнтүп бүгүнкү мааракеде экинчи сооруну баракелде сүйлөп койгон. Рахмат ака. Достуңузда дайыма бекем болсун, үйүңүздө да дайыма тынччылыктар болсун ака. Ай молодец. Акчалай сорунга таштады. Биздин Муралим бухгалтерди эмне кылды? Тоноп кетиштиби? Алып койдубу? Муралим. Allah. Muralim kaç, görmelep kaç Muralim. Boldu Muralim, seni kesip. Muralim sorunun berle жерге taşlap berdi. Muralim jö gelever, sorunun versin, jö gelever. Atın öz alуулak var. Agayım ne sorun koyduk oşonda? Başına kalıp gelip akçalay sorun alыңыздар, palvandar. Ulak jerde. Muralim çıkıldı bu, jetelep geleydi. Muralim çıkıldı. Murat çıkıldı bu. Ay barakeldi. Bayış palvandın jalında Bayış palvan. Bayış palvandın jalına çıkarıştı. Hareketini gör Bayış palvan. Maşına kalıp gelip sorunun alıp ket. Hazır palvan hazır. Hasan palvan sülöp koy. Hasan Palvan. Beri karab sülöyor Hasan. Ay. Bere kaçtı. Anamın havalara. Aral online Nazır Sayapkerдин Телтору Учкашка деген аргымагын минип улакка жөнөгөнү жатат. Ай баракелде. Талай палван. Талай палван. Талай палвандын жанында. Ай баракелде. Автоун машинага алып келип Акчалай сорундар коюлду. Акчалай сорундарды алыңыздар. Автоунага алып келип, акчалай сорун алыңыздар палвандар. Талай палвандын экинчи соруну машинага алып келип, акчалай сорун алыңыздар палвандар. Күн кечте баратат, дагы бир эки чоңураак сорундарыбыз бар. Alıp yetişip kalыңыздар. Maşinaga alıp gelingizler. Palvanlar maşinaga. Maşinaga alıp gelip sorun alыңыздар. Nasıravaga bergile bolbosa Nasırava sorun alıp gelsin. Bergile Nasıravaga. Bergile Nasıravaga. Bergile Nasırava sorun alıp geliniz Nasırava. Nasırava'nın jalında. Süylöp bere veriniz yani. Zor cügan geldi buna şunu. 7000 tonlu cügan eken. Buna Rapsan ağayga şunu hizmet kılgan için Taşkömürden 60 ton olgunayka koygunga. Bu nereden ola? Bişkekten Atay Mukaşova tartıp geldi. Şu Mukaşovaga mına jawu komplekt. Komplekt. Nagalov degi mene. Nake. Maşallah. Sakallarımız var mı oğlum? Maşallah. Nereden Rapsan aka? Alıstan gelganımda altın beke sorun verip oturalım nereden. Get oturma. 3000 so'm aksa. Rapsan aka. Rapsan aka beri qarab turib al. 3000 so'm. Ay, молодец. Kimele?
Siz özünüz hem gelin he. 67 Kuşlaraka maçtaga gelingиz Kuşlaraka. Berken he. Mына биздин жылкы сүйүүчүлөр алыстан келген конокторду жоктоп Kanat aka. Berken siz de Berken bu. Berken. Kanadaka gelingиz Kanadaka. Sizler oynayarlar mı sorun siz bunu lan. Özleri tokatma kaçtı. Oynayarlar sorununuz özleri olan. Машинага чыгарып, за, эл аралабаңlar, красный аласыңар, эл аралабаңlar, мына жүргөндөр. Надыр түшөп, мына красный сага берип коебуз азыр. Мына Нокаттан келгендерге беребиз, мына жол эмес. Нокаттан келгендер. Hani erkeğe verin. Aşırtıp berебиз biz. Sonra berебиz. Mayıl gelsin. Almazıka kayıp koymuyor. Atacağım mı? Oldu. Ağustan gelgenlerge. Ömür bekle 500 verin. Ömür bekle. Çay su iç kat. Almaz su iç kat. Kuşlara kakın var geldi. Buna Batken Alıstan gelgeni. Hasan Avaga. Hasan Aka ana Hasan. Hasan Avaga bergile Batken'den gelgen. Başına çıkar sorun aldılar. Gel mana Akaga sorun. Akay Avaga sorun bir var. O mine bir patar Alamanlık Federasyası'nın yetekçisi. Almazaka. Başına gelip koyunuz Almazaka. Almazaka. Krasni verdiler şuna kayır. Lan kovaçlarına krasni verdiler ki. Krasni verdiler lan kovaçlarına. Oldu lan. Ya uygusanlar ya. Almazaka verdiler lan. Kopları Federasya'ya. Federasyon ver la Almazaka kana. Almazaka ver. Almazaka adam veresin. Ver Almazaka. Federasyon yetekçisi. Vergile. Aşıktan sonra. Almaz. Ya almaz. Kayra gelse sorun var. Hasan Palvan, Hasan. Maçta alıp gel, kaytara maçta alıp gel Ukan. Kayra gel. Maçta alıp gel kaytara Ukan. Tutumu koy. Maçta alıp gel. sorun bergile Sorun var da. Kengeş kaçırgan sorun var. Kengeş maçta gelip turat geç. Sizge hazır açtırgan. Kıyal palvan bir ayda. Gel Ukan buna ol. Jallabattan gelgen palvandar. Söyle koy Ukan. Bir ayda de maçta. Yürüm de kitabı çaçıra. Jakmıra karmak söyle Ukan. Çar maçta çıkarık le. Maçta çıkar boldu. Siyasi maçta çıkar ukusalar kiçine sudya. Para berip koyun şimdi yaktı. Maçta çıkar bir ayda. Ayda. Ayda gila palvanlar, ayda gila. Ay vara geldi. At tüzüksün. Giyim. Baksa kaldım. Sonra ol. Bundan da öyle ki. İki sorun kaldı. Ana dükkanı bir sorun kaldı. Baksa kaldı aklımda bitereyle. Kengeş palvan maçtağa gelip durunuz. Alıstan gelgen Kengeş palvan maçtağa gelip durunuz. Cırtılva. Çok. Kim leke abi? Bilmem ben polis aslında kaçmadım. Kimler kalacağım? Kimdi? Sakın böyle bitireyiz. Ay vara geldi maçtağa alıp geldi sorunun ardı algıla. Talay palvan. Bek bolsun palvanın canında. Bek bolsun. Kengeş palvan gelip dur. Bek bolsun palvan. Maçtağa alıp geldi sorun aldı. Kengeş gel. Kengeş palvan gel. Ana Kengeş.
Kaytara alıp gel. Kengeş kaytara alıp gel. Sorununu bir. Elebes. Elebes sorununu bir. Bek olsun palvanga. Bek olsun söyleme kaç. Barakelde. Aytulu Kalaş argımağında. Bek olsun palvan. Bir salım bunu. Silep koykan. Cılkı suyucular. Hiç kimle olma at geldik. Bir. Kadar koykan. Abu palvan. Karagunca. Olay tala. Haydi alalım. Kaytar abi abu. Haydi barakelde. Silep koykan. Çakmırak suyla. Vergilen bana sorun. Cılkı suyucular cemaati. Hayır. Al oldu şükürler. Ömrün olarak. Kaçtırma. Sorun almalı abi. Sorun almalı bunu. Aksakalga ver aksakal. Abu Palvan'ın canında. Karagunca Kamançı Tazdar Abu Palvan. Bir sorun kalıp gele tut. Ay barakelde. Hayrat gelin. Ver gel. Abu ver gel oğlum. Ver gel. Abu. Ne oğlum sorun? Kamçınızı çıkarın oğlum. Koşta kaptıla kattı. Ay buraya. Sile koy oğlum. At kimi ki. Ver gel. Abu at kimi. Aksakal. O aksakalga tişpegele bir. Abu ver gel oğlum. Aksakal kamok arpensi kamok. Hayda sile uka. Sile. Sakın kıl sile. Ey canına uyalat konu. Ay Abu Palvan malades. Beni karap Türkçe. Askat Palvan alıp gel. Sorun al Askat Palvan. Beni arak dur. Buna topçu oğa kimge aşırtat. Askat Palvan alıp gel yine. Ya belak gel ya verme. Askat alıp gel. Topçu degen aksakalga aşırtıp atat. Ne? Jöntursan ya aksakalga aşırtıp atat koy. Kişine silasan ari. Alıp geliniz topçu oğa kaytar alıp geliniz. Maskat sorunun al gel bakalım Maskat. Aksakallar kişine sorun veriyoruz dedi Allah. Oo kişine olsa su içip edesin kam Allah. Tura. At geldi. Elge ver be at geldi. Su içip et kam su içip et. Yok diyorsun aksakallar. Askat Polvan bir sorunla taşladı. Topçu verak gelin. Topçaka alıp geliniz topçaka. Topçaka alıp geliniz sorun alınız topçaka alıp gel. Çekeden aşarat geldi abla. Topçu. İleriden kaçsan kapı olasın ama. Dostum Allah'tan başa girmek. Alıp gel topçaka sizi silah aşırı berişkenleyin alıp geliniz kulakta. Akır kulak. Tut. Sorun saygan ballarken. Koşunca koşkan ballarken. Ya çok koşma. Kamaz minip duram. Akgel denen akgel bana topçu da ilavzin arka. Topçu ilavzin atırdı ana beri kalksa ilavzin atırdı. Baştan al ki umaktı baştan al ki sorun aldılar palvanlar sorun aldılar. Adam palvan. Sağdan palvan buna aslında buna koyar. Sağdan palvanın canında o bak. Buna sorunum var buna. Sorun karşı at sağdan palvan. Cambalat baştan al ki. İlavz gerek bizde. Ben ilavzin arıyla gerek bana. Adam palvan. Vay var geldi. Kendin her zaten yok. Sadam Polvan özünün 5 kaşkasında 25.100 dolar 50.000 rubil toklu hatta nelerge taşlar Sadam Polvan. Sağdan özün başlamasan ben zorla bitiriyorsun. Pata olup kaldı hep oldu. Razı oldular.
Razı vallahi, Büttü olan bunlar. Gel. Mukaşa ağay. Assalamu alaykum. Men buna Gel, odamlarga çok rahmat aytayım. Shunday Ben ko'rdim sana. Orada o. Dua qilib qo'ying. Dua qilib qo'ying. Yaxshi tinch o'tdi, ha? Esen bo'lib, tinch bo'lib, omon bo'lib. Talap ketib qo'ya turing. Orada şey bermaydi. Rahmat, bağırlarga. Tinch bolalar, alam bolalar, shunday qilmoqda o'ylab turadi. En kichik shunga tinch bolalar, en kichik